ngiyakhetha inkosi yasekhaya. Baba Nkosi nyazi lwezulu, nelibandla Nkosi ngilakho, wehla Nkosi nalo ezulwini, ukulawula nokwenza kwalo kungokwakho wedwa. Akho umuntu wesibili okwazi ukubona njengoba silapha nje. Wena Nkosi ubona konke, wena futhi owazi konke. Ngisaguqile lapha Shembo ingcwele, ngehlelwa isisindo. Ngicela Nkosi ukuba unganghali, ungangicimi encwadini yakho enhle yasehleni. Ngelinye ilanga usabizwa ngenkosi uthi ngulonkosazana, wangehlisela lo mthwalo. Ngithi kwaku 2005 ngezwe usungithuma phezulu kwentaba enhlangazi. Ngathi mangifika ebuhleni futhi kwadlula isonto lodwa wasuphinda ungithuma. Angazi ke Nkosi noma kungenxa yezono zami nezabazali bami abashiya kimi. Ngicela ukufunda incwadi ngaphambi kokuba uNkulunkulu angiphizwe elodwa. Ngicela Nkosi ungenze uba ngisheshe ngibaleke kule nkundla. Ngicela Nkosi wenze inhliziyo zabantwana bakho futhi singalimali. Amen. Ngicela ufunde incwadi yesambulo isahluko sama-21. Ngiyawuqala evesini lesi-5 ngigcine evesini lesi-8. Incwadi yesambulo ama-21 ivesi lakhona lesi-5 ngifika evesini lesi-8. Washo yena owayehlala esihlalweni sobukhosi wathi, bheka ngikwenza konke kube kusha. Ngicela ukuphinda la. Washo yena owayehlala esihlalweni sobukhosi, ngikhuluma ngonyazi lwezulu. Wathi, bheka ngikwenza konke kube kusha. Wathi, loba ngokuba la mazwi ayisiminya aqinisile. Wathi kimi, kwenziwe. Ngingu-Alpha no-Omega, ukuqala nokuphela. Ngiyakumnika owomileyo ukuba aphuze ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo esinaye lapha eKenani, onqobayo uyakulidla ifa lalokhu, ngoba uThixo onqobayo uyakulidva ifa lalokhu, ngoba uThixo wakhe yena abe umntwana wami. Yena ngoba uThixo wakhe
yena abe umntwana wami. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nababuthakathaka nabathakathi nabakhonzayo izithombe nabo bonke abaqamba amanga bayakwabelwa indawo echibini elivutha umlilo nesolufa okungufa kwesibili. Sihlabela sesibili. Yesize
sisuke ebuhleni siza lapha eKenani bekumnandi kakhulu kodwa ngenzeka ukuthi wena bunemvunga kodwa kona bekumnandi kakhulu kodwa ngenzeka ukuthi mhlawumbe kulokuhamba okuhleka ngaka wena bunayo imvunga futhi bubuza ukuthi kuyiwapi khona into eyahlupha uJona wathi Nkosi ngipha amehlo amanye kunalawo nginawo wayicela into engenziwa kumuntu engekho kumuntu osemhlabeni amamehlo amaningi eNazaretha alapha epulpit kunyazi lezulu wena wafulelana amehlo uzosisaphi ngawo ngoba uzoba nenkinga le ndoda eyathi Nkosi ngipha amanye amehlo wayeseyiphi uNkulunkulu kodwa yagcina sinenkinga yokuthi mayibheke phambili iphinde ibheke embone emuva futhi yayinenkinga ukuthi beyimbona uShembe onyazi lezulu ehamba phambi komhlangano eholwa izigidi zabantu kodwa amehlo asemuva athi khona ongemuva noma khona phambili usisaphi ngoba khona ongemuva yo khona ongemuva wawulendaba Nkosi yamakhosi nyazi lezulu ingakabizwa ngokuthi iKenani yayisabizwa ngokuthi Senhlangazi wawulendaba Shembe kodwa wawungakayibizi kanjalo wayengakakwenzi kubekusha wayisayibiza ngenhlangazi lapho wathi khona ngelisuku usambethe umzimba wakho ongwesibili kulokuhamba wakho kwasezulwini wangena enkonzweni ngolosithathu kwakuyinkonzo yasekuseni ngavuka nathi okwenza ngukhumbule lo nyaka ingoba kwathi ngifike ekhaya ngoba ngangisafunda isikole ngaleso sikhathi uthisha owayengifundisa wasengishemula inywele wathi ucabanga ukuthi nomfana isikole sakwaShembe lesi ingakho ngukhumbula kwaku1963 ngathi ngifika ekhaya ngibuye eNhlangazi ngabuya late eNhlangazi angivulanga nabantwana bonke ngathi ngena uthisha wami emva kwalezo nsuku nje sibuyile ngithi kwase kolako mashi ngako ngikhumbula inyanga wase ngishonula inywele ekhanda wathi la kuyagundwa isikole sikahulumeni lesi akusona isikole sakaShembe uShembe anakhelezeni ikole zangihleka zonke ingane nami ngase ngilinde ukuthi bangifike ekhaya bazongilungisa ekhanda bangenze ngibe muhle ngoba abazali bethu ke babe khona wayesengithatha uma esetasambe siyapi siye enkosini yasekuphameni Nkosi yangihapha emampondweni angazi noba kusebheka imisile angifuni ukuzisho izinto ezikhuluma kodwa yabhala incwadi yamnika athi uyisa wena singayisi ungathumela umfana kodwa yabe sikhuluma angathani kuyisho lapha ngoba izokala kambani kodwa wangolonyaka mhla ufika uthi mawungena esontweni wahlabela ingoma ethi ngikhumbule ezivinini ngiyagcina ngivalelisa wathi abaningi bayangiphelezela ngokuyithanda inkosi wathi kuhle kangaka ekhaya lethi igolide elihle nesiliva alithathi lutho
wathi mawuqeda lapho usithi Manazaretha lokuhamba kwenu kuhle amazwi akho okuqala Nkosi lawa le ndaba esikuyo usayibiza ngenhlangasi wathi lokuhamba kwenu kuhle wathi futhi kuhlakaniphile kunezinto zonke ezibonwayo nezingabonwa wathi manifuna indlela kaNkulunkulu iyo le ndlela kaShembe wathi noma ngabe nifuna ke indlela kaJesu futhi kuseyiyo le ndlela kaShembe wathi mangase kwenzeke kuvuleke ezulwini nonke njengoba nilapha nibone bese kwehla ingilozi yembethe umjivo obovu nesambatho esibovu nekhongomane ekhanda njengoba ngembethe nje wembethe kanjalo uma ihlendela kaShembe iyekeni ningavumi nibokwenqaba ke bakusho wena nje uthi asiyeke le ndlela uthi umnyazi waleli bandla ohlele isihlalweni unyazi bezulu noma ngavuleka ezulwini kwehla ingilozi yembethe njengoba ngembethe wawubamba umjiva wawuthi yembethe umjiva obovu nesembatho esibovu nekhongomane ekhanda imithi yekeni le ndlela kaShembe nize ningavumi uthi asiyephi wena ikhona inhlangazo yaziyo awusize imaphi ngoba inhlangazo uShembe ikhona yini enyo yaziyo yini lemvunga ngoba sikuboni asikwazi thina nama awungazi noma bengivungazela yini singanyenyi sithi inkosi izivungazele endleleni Yesevuma
kusesikhathi nethuba bese ngasondela nje sithi uthi uhamba Nkosi uhola inkumi negidi sasivungazela thina bese ngakusho lokho kuyosho bani sifuna kusho bani kusho Inkosi yamaNazaretha bese nakuyilungisa thina solungiso bani bese nangayakunyanya sithi Nkosi thethelele uzungikhumbule ebukhosini bakho uthi ke mase kufleke ezulwini uthi mayithi lengilosi yekeni lendlela kaShembe nize ningavuki uthi asiyeke kanjani indlela kaShembe sophila kanjani mase yekela kaShembe uthi uMashembe jike bheka la uthi asibheke thina singajiki shonephi bese siphila kanjani uthi noma yithi lengilosi kulungile niphuze ndakwe ngoba ezulwini uyaphuzwa kuyadakwa khona ithi mbona uShembe asitshenanga lokuthi ithi kodwa kukhulu kini maNazaretha enginicelela kona uthi manithandaza njalo ekuqonzeni bomcela uShembe ubanithande yasho njalo asicela unyazi uzuba lesithande maNazaretha ngoba mesingathandwe lona thangeke sikwazi ukulithanda sawuhluleka ngoba uthando lwethu liyagula uthando lwethu luneflu liyagula ngelanga libaluhle ngelanga libelubi uthando lwethu luneflu uthi mathi manithandaza nimcela uShembe ukuba nithande asho ukuthi nibomcela uShembe ukuba nimthande uba nithande ithi ngoba uthando lukaShembe aluye kulahlweni njengoba silapha noMaNazaretha phambi konyazi ngeke silahlwe masiphambi kwani ayike into engasisusa lapha ithi ngoba uthando lukaShembe aluye kulahlweni ithi angazi noma niyazini ukuthi kuyenzeka ngesikhathi umuntu enza izinto ezinhle kodwa angangayini ezulwini esezenzile zonke izinto ezinhle ngoba nizuzanga uthando lukaShembe ithi kuyenzeka ngesikhathi umuntu enze konke okuhle kodwa angafiki ezulwini ithi ngizanilinganisela ithi kwaIsrael ithi kwakhona yayithi ke ngiyaxolisa boma ngiyangizwa kaPhi mhlawumbe ngisho nje bayesho ithi kwaIsrael kwakhona umfazi ithi wayesekhulile lo mfazi engasacabanga ukuthi uzobe yamthola umntwana ithi wasekhulelwa ithi kwathi mase inyanga zisithupha ekhulelwe nomama wayesezwa ubuhlungu obukhulu la iswini kuye uthi wangaze wazi ukuthi yini lemphetheyo wayesehamba yakumprofeti wayikhona kwaIsrael ithi wasefika improfeti ingosifazana osekhulile ongakaze akhulelwe manje la iswini sami kunobuhlungu angazi noma bonke abesifazana abakhulelwayo kuba njengami naba bayebezwa lobuhlungu engibuzwayo uthi abuvumi ngihlale abuvumi ngilale abuvumi ngenze lutho ngithi angizwe umprofeti uthi khona kanti kuba njena yini uthi umprofeti cha nkosikazi amakhosikazi mekhulelwa kubi njalo ukuthi wena ukhulelwa izizwe ezimbili lapho eswini sakho ziyalwa zibanga ubuzibulo lo buzibulo maNazaretha siyibona simazibulo ekhena no maNazaretha inhliziyo
lawo muzi lesami sono sokusona ngizongena naso ithi ngelisuku inkosi ithi uma umuntu eqala ukuhlubuka uqala ngokusona athi ushembe weqinisile yini ukuthi asihlale icephwini esontweni weqinisile ushembe ukuthi singaphuza utshwala kuleli bandla weqinisile ushembe ukuthi kuleli bandla lakhe asiguqe ngamadolo ithasole zonke izinto ushembe azenzayo ashembe uyaphi kuyahlala izingcwele zodwa wayesehamba lo mama egoduka esezwile isini sakhe khona izizwe embili wathi mayifike ekhaya phela insuku waseyabeletha ithi inkosi lo mama wabeletha abafana ababili ithi owesibili umfana wathi ezalo wayebambelele eqakaleni kuye ngesandla embambile wayebambelele lapha kuyeqakaleni bazalwa bakuhle ithi kodwa indaba enkulu engiyake kuyo eNazaretha uthi labafana kwathi bezelwe kusaphela imizuzu eyishumi ithi kwakusaphela imizuzu eyishumi wayesefika uNkulunkulu kubo wayesebabheka uNkulunkulu wabuka lo omunye wapho yobheka lo babe mawele labafana wabheka lo wasebeyabheka lo uthi wayesethi kulabafana wena mfana angiyakuthanda wathi wena ngifuna uthi ubani ongasangitshele phakathi kwenu ngoba nibuthele lapho lo mfana uNkulunkulu wathi ayimfuni wayenzeni ngoba izelo kusaphela imizuzu eyishumi nalo umthanda wayenzeni wenze ingcwele boni ithi ngakho ngithi kini nomcela ushemba nithande umfana wathandwa engazanga lutho luhle nalo waliwa engenzanga sono lawo wosi
kwakhula lomunye ethandwa kwakhula lomunye aliwe njengoba silapha siyathandwa thina mshana kodwa mase sihluleka njengoba sehluleka nje kusilungele kuba sinyenye sithi inkosi sesihamba nawo sasola abantu basola behamba noMose bamsola uMose abantu endleleni akuqali ngathi eNazaretha ukusola izinto zikaNkulunkulu wathi sephezulu endaweni bathi asakhithole sikhonze bathi Aaron khipha indandatho komkethu uyigqobe uzenze ithole bayigqoba bese bethi naNkulunkulu ukhiphile Israel eGibhithe beshithole legolide thina sinoNkulunkulu unyazi lwezulu phambi kwethu asilandeli ithole legolide bahamba abantu namathole just landela uThixo ophilayo Nkosi ngaliwa ngalonyaka engikhuluma ngawo ka 2005 umvangeli wahamba eduze emva kwami wakithi uthi wezwe indoda eyinekhanda ethi zimukile ithi lo muntu nithi ulungile uyisa lo muntu kanti sosimshayinini angisho ngithi banjalo angisho ngithi bani kodwa weqinile kakhulu ngesenhla ondlekile kanti umvangeli uyamuzwa kithi wathi uyadelela lo muntu njalo mekhuluma unokudelela lo muntu thulunge ngani lo mfana Nkosi ngaliwe ngithi 2009 ngase ngibala lapha konkosi emaqadini enkantolo yenkosi ngangayi kothetha icala ningezwe kaManazaretha ngangibiziwe nje kahle kwase kufika umlungu kwafika umfowabo kaZuma lo mongameli ngisamkhumbula omunye wayikhona kodwa ngikhumbula wayikhona nomfundisi ungithi wakhuluma lo mlungu ngezinto ezinhle zebandla ezinhle wagcina seshaye into lo mlungu uthi mina ngudokotela wenhlabathi namatshe uyazi ukukhula ngizonitshela kona kuphi ukuthi njoba nanda kangaka kwebandla lenu insuku nosuku landa libangaka le nhlangazi izodilika sambuzo uthi angazodilika shem wathi le nhlangazi nikhwela kuya izodilika uthi ngeke ngaya khona uthi ngitholile khona amatshe asenhlangaza akahlangene alona itshe lodwa uthi aya ngokuhlehla enze nje uthi njoba nanda kakhulu nikhwela kule ntaba ngenyanga lehlabathi zodilika uthi bengithi nginiqwayise kusingakenzeki inkosi yamaqadi yamphikisa nami ngamphikisa nabanye sathi yanhlangaze kaNkulunkulu ngayidiliki akadiliki ufuna undike kanjani usho njalo mina uNkulunkulu phambi kwami izolo kwathi awemfundisi idilikile amen niyezwa makhona izolo ngibe nenhlanhla ngaphambi kwesihlalo sasezulwini angazi bekwenze njani noba umfundisi umthathu ngase ngibona amadoda amabili angakholwa ezokhonzelwa umshumali ucele lo ohamba nenkosi ngakho lamadoda asefike nikela lamadoda athi inkosi siqhamuka ngale kwentaba senhlangazi siqhamuka ngale kwentaba yenhlangazi silethe ukuhlupheka kwethu ngoba besazi ukuthi kuze uNkulunkulu entaba yenhlangazi kusho amadoda aphuza utshwala lenye ziyashathi ngiphuza impela mina kodwa bengilindele ukuzofika uNkulunkulu kwenhlangazi akafikanga uthi besobika usizi lwethu uthi ngisuka le ngihamba ngezinyawo ngizala ngoba uNkulunkulu akafikanga enhlangazi vuma nhliziyo yami vuma ngimlande wena vuma
manje ngisuka ngale kwaseMandobela angikholwa umthetho wami ngiphuzela utshwala bekhona umfundisi umtshado ngiphuzela utshwala mina ngiyadaha kodwa lokuhlupha kwami bengilinde uNkulunkulu ubafike enhlangazi kubike kuye kodwa kwenzekala hayi inkosi akho lutho lapha akho uNkulunkulu kwafika lapha kusho indoda engakhona ngoba bekusho thina besothiwa thina ngoba sijalo kodwa kusho indoda engakhona ngithandile indoda ngibuye nje sihamba uthi yakwazi ukuhlukanisa izinto emhlabeni ukuphuza kwakusho lutho ngoba ikwazi ukuhlukanisa akho lutho amen ngolosine senza ufike egcineni inkosi yamakhosi senza ufike egcineni ngolosine edlule bese lapha phesheya eKenani siyobingelela intaba amen sonke singofakazi balokho ukuthi inkosi unyazi lwezulu sifike nawo la angithi mina Nazareth angithi sofakazi balokho ukuthi sase siwela ke siyobingelela intaba kuthe inkosi mayisise emotini ngase ngibanjwa umfundisi Ntombela ozana ngimuntu owiki ngangakwazi ukunqaba ungisabi umfundisi Ntombela wathi yabona siphethe imbali soyibeka phi imbali abantu baphethe imbali lapha ngemuva bazoyenza njani ngase ngizwa uyakhuluma nami ngase ngidonso wangadonsa umfundisi umtshalo komadonsa sidonsana kodwa ngibona ukubeka kuhle lokho ngoba benizothi abantu ayo bayazakhe izinto labantu hayi maNazaretha unyazo uNkulunkulu noma ngazihlekela nje mina ukholwa indaba yami leyo kodwa yena ushembe unyazo wezulu uNkulunkulu sema sesifika sesibathathu kwase kuba nobaba umdluli umvangeli wenkosi ngithema ngithi kuyizolo ebusuku mvangeli ngiyaliwa mvangeli ngiyaliwa wabona ngibambelele ekhanda wasengibamba umvangeli umdluli wayesethi hayi khona okushiwo emva kokuba ngithiwa ngitshelwe lokho ngicela ukuphilise kona ngoba noma ngithi ngiyaliwa ukwathi baphela maNazaretha kunje into enje ngale akuyona into enje ngale ngoba uzosukuma ubhede phambi kwabantu khume konke abantu kanti kunekufaka irabha ngiyasulwa encwadini uthi umfundisi uGumende ngelanga le ngoma ethi izindlela zakho aziqedwa zokuthanda umuntu nendlela zakho aziqedwa zokwala umuntu kwakusehleni ngiyokwazi zokwala umuntu zinjani sase siguqa sibo 4 ubamdluli mfundisi Ntombela uGcwensa lokhulumayo mfundisi umtshado wayesekhuluma umfundisi Ntombela baba silapha Nkosi siphethe imbali Nkosi nabantwana bakho baphethe imbali kodwa abasi bazoyibeka phi angithi yaqala ukuya nayo ephesheya maNazaretha angithi manje sibesiqala ukuya nayo ephesheya nalokho akuseni simbonde uNkulunkulu akuseni sibonde lomhlaba wafika kungakenziwa bona nibagcwenza bayekela le ndaba enhle kangaka wakulungisela isikhathi mina bengikhona enhlangazi ngonyaka odlule ngoJanuary ngayibona inhlangazi ayisekho abantu babehleli belenge eyiweni ngale ngabona imoto lokungazalwa angaze ngihlubuka ilongazalwa ngabona imoto esisuka phasi kwentaba zezoshaya eMantobela isithele engaze ngiyibone kuleli bandla ezinye zishona phansi emdloti yaphela intaba phezulu kanti uNkulunkulu uyazi usilungiselele nani mathafa kaGcwensa nemncinyana haya nemncinyana fanele indabeni mikhunjule ngiyilanga ikhuluye uNkulunkulu ukhuluma nani nibeke indawo engaka ningayibeki umuntu haya nemncinyana khona indoda yakithi engifuna ukugcina ngakukhuluma
mangibongela isizwe sakwaGcwensa owakuthiwa uManembe yayiphatha imithi yenyanga ngesikhathi senkosi uShaka kuthiwa yayibhila impi yayinemkhuba ke nje thina inyanga akayiphatha imithi ephisayo yodwa ngiyakholwa ukuthi ukhokho lo wayephatha nemithi yokuhambisa mhlawumbe mahambisa abantu usuku lakho lokukhunjulwa lolu khunjule namhlanje amen kulezi ndaba uma emthini yakhe likwakhona negudlu zabantu bayise kwelinyizwe kunamhlanje uyakhunjulwa amacala akhe ayathethwa ngeke uNkulunkulu ahlale kulelizwe angawathetha amacala akhe ngeke uNkulunkulu abuke le ndawo athi yinhle le ndawo kodwa yena amacala akhe awashiye ingxenye uma silapha ke phesheya singithe sasu4 angiphinde ngisho kwakumfundisi Ntombela umfundisi baba uMtshado umfundisi uGcwensa ubaba umvangeli uMdluli sekhulumile kumfundisi uthi wasezulwini maNazaretha hayi angiyeke uthi wasezulwini ophambi kwami inkosi yamakhosi uNyazi lwezulu wasebheka kancane phezulu babe khona befundisi ningiphikise nisukume ngithi ayikwazi wayikhuluma into engekho wayesethi ubhebhe wayesesemotini siduma imoto wayesebheka phezulu aqalazanga wabheka phezulu wayesethi la emva kwamakhosazana khona itshe la emva kwamakhosazana khona itshe ibekeni khona imbali wengalazi Ntombela wengalazi ubaba uMdluli wengalazi ubaba uMtshado wengalazi uGcwensa lalaziwa uye ngokwanenza elenzela lensuku esimazibulo kodwa amazibulo lawa ayebanga ubuzibulo elinye laliwa ngiloko ngishayisa uvalo uthi kula mazibulo laba abantu ababili ababanga uzibulo elinye labambe iqakala lelinye elinye laliwa Nkosi yamakhosi angasishembe ukuthi uthingi Nkosi nami
Ngiyakuthanda somnganisa. Ngiyakuthanda nyazi wezulu. Nkosi yamakhosi ngigcine uNkulunkulu wasekuphambili. Ngihlangula igama lami encwadini yokuphila. Khumbula shembe ngisaguqile la. Khumbula izizukulwane salelizwe. Uma uze kusona Nkosi. Usibheke Nkosi esihlele emahlathini. Esinye samuka nemfula. Asizange sithole. Esinye safa empini zakwaZulu. Encome nasesandlwana. Idumo zabo Nkosi ayitholwanga. Ngale kwalentaba kuthiwa khona amathambo. Abantu abafela khona Nkosi abalandwanga. Mhlambe Nkosi uzokhulula yonke lemoya. Shembo ingcwele ngiyabonga. Yazi lasezulwini. Ngiyabonga Nkosi nabantwana bakho bapha inhlanhla yokunyukela kule ntaba entsha ingcwele. Owayikhetha wena. Ngoba intaba zikhethwa uwe Shembe. Niyase Sinayi yakhethwa uwe. Niyase Horeb yakhethwa uwe. Niyase Nhlangazi ikhethwe uwe. Niyase Kenana futhi ikhethwe uwe. Amen. Ngiyabonga somnganisa. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Konke ngikukhulumile Shembe makube kuhle. Ukubhala Nkosi ususo kubi. Ungakubhali encwadini yakho. Ngiyabonga Shembe. Nkosi usekonke nikuzwile. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusise. Sizovala inkonzo yesabatha sekuseni ngesihlabelelo sama-28 28. Sicela umshumayeli ungidi wakhona lapha ekhaya sola lesihlabelelo inkosi imbusise. Ngasibusisa ukupama abangcwele.